Aš važiuoju per Volgą. Priekyje Volga. Perkaustėme Uljanovske žirgus, restauravome truputį pasagas ir dabar mane ir žirgelius veža vairuotojas. Как ваше имя? Петр. Петр. Вот Петр veža меня per Volgą. O, Volga kaip vandenynas. Pirmąsyk Volgą perėjau, kai Tverės srityje. Pirmąsyk aš matau tokią Volgą. Ten buvo siaurutė. Čia vadinasi naujasis tiltas per Volgą, Prezidento tiltas. А вот старый мост. O ten va gubernatoriaus senasis tiltas. Кстати, построен в 1913 году. 1913 году. Железнодорожный, а потом пристроили уже... Ясно. Алло, да, Саша? 1913 metais senasis Я понял, ты знаешь, он pastatytas. как бы что-то он отказался. Он говорит, ему за Чердаклы надо выехать, а то он потом через Чердаклы целый день будет ехать. Ну, ладно, спасибо, Саш, большое. Да, спасибо большое. Да? Я видел. Нет, я все, считай, все, у тебя забронировано, все на месте. Слушай, а ты 100 сантиметров на следующий день не будешь прыгать? Ну я понял, ну ты посмотришь 80 сантиметров. Buvau įjungęs pauzę, nes labai ilgas tiltas. Nuo pradžios įvažiavimo iki išvažiavimo, sako, yra 12 kilometrų. Stovi visur kameros. Tai aš nesiryžau su žirgais eiti čia, pasamdžiau mašiną. Kaip sakiau, perkaustėm žirgus ir dabar išlaipinsim juos už greitkelio jau. Сегодня 12-е или 11? Šiandieną Liepos 12 diena. Štai mes jau kitame Volgos krante.